i he manatu ofa, ki he pekia o mga tunga e tau hene ahoni, ko tuisoso, paua manuatu. Tapu ke awhio ai o tua mafi, ai au kune awhio i o tau lotolotonga, watapu ke lotu i wakanoa. Pe whoka ku whatapu ki a Lady Lopin di wano, tau kau whatahe a honi. Watapu atu ki a tongi. Pe ku whatapu atu ki he whahu ku mea Ana Maria Mula. Watapu atu ki he Ada yang whaifkau sea malolo, whaifkau David Afinau. Pea ku whatapu ki he whanau a tuisoso, pea ki he whangatua whawhine, pea moe whamiri. Tapatu ki he urumotua, whamiri o tuisoso o pāua manuatu. Tabe whatap ki hongo family mo mea heni a honi. Family o tuisoso ka mawhoki ai family o ene whae sustina tāwo mo i heni a honi. E tau kau whataha i e lotu whakawhitai a honi. Kue bea e proklama ku mo o stufatu be o bea bea himi ki whai ai kuna ngai aki he lotu whakawhitai a honi. Ka tuku mua ke kamata e tau loto a ki a himi whange au whitu mo furuma tolo e himi wha whitu tolo e himi mo kadaka o mea peilalo la a hoku lau maari e neongo he pouri e hako e sisu hoku loto ko aho ai a tu a po
koe mau tamai, ka koe tamai o awhio I he langi. Ai a Fiona, ko koe be ho mau tahai o tua. O tua nai kai ngau I kana e whakatupu mai. O tua kai ai a Fiona, o kui kai mohatoi o tua ia maki mātoro. O ku mau unu mai he momeni koe. Moi loto apasia mo oni ki a Fiona. Pea mahino ke te ki mātoro e o tua. Ko koe ai o tua ku pelu tui ki ai e mea mohui ko toa pe. Ai a Fiona tamei tuai. Nā ke mua anoa pe koe te ke fofo ai mamani koe. Ka koe whawhetai au e whiwhini e o tua. Ko hui koe hā ho langi ia te ki mātoro. Ka maunu mai o tua ke whai ai whatongia o e whiawhi koe. Ka kumau rifusia e eike. E koe o tua ai a Fiona. Ko koe a kuke ao niu pe ke whalewelewa. Ai a Fiona ia e o tua. Ko koe pe ai tahai o tua. Pe koe mau whawhetai o tua he whainga maari e o e mo ui. Ko mau lawe monu I ai. Nio e mau I he ni o tua ke whai e lotu whawhetai. He ui maani oni ai a Fiona. Ko whai ki ho tamai o eiki. Nane tali ui I a Fiona he whatongia ke be. Nā ke ui o tua koe tamai o eiki. Nā ke ui koe tamai ke lotu whare o whamiri. Nā ke ui o tua koe motua whai whatongia a tui wano. Nā ke ui o tua koe motua whai whatongia he pureanga tupo moho weki. Kai whawhetai o maula maare he whiawhi koe. O kei maani o ni bea hao pure. I he ui ko ke whai ki he tamai whitani. E o toa ko mau hangate o toa ki haa Fiona. Malo e whakalelei ko whai. Ki a lotu I wano. Ki nukunuku. Pea pehe ki a lady Lobini tui wano. Mau kau whataha e honi. Ke whai e malari ta moi whatungia e whiawhi koe. Io e o toa. Whawhetai e ku lelei be. Ai whahua ku mea. E o toa ke hoko whamili he whiwhini. Ma unu mai ke whai ai manatu meri e. Ke whai be ai whatungia to tonu be ke mau whai o toa. Neo koe ui a Fiona. Kau koe polo ki itani. E o toa koe mau whawhetai ia. Tamai o eiki nai whai hono whatungia. Tapa koto be o e mo ui. Ka ki he honi. Ma uomi be ke whai ai whawhetai koe. E o toa mau hapaiha ki ha Fiona. Whai tāpa ki na mai. Ai whiohianga wamana ke mau whakakato he honi. Neo mai o toa. Kui ai ngā whatungia keke. I Amerika, I Tonga. Ka I he ni o tua e Aotearoa he honi. Koe ni o tua. A leo beo mau whai koe whawhetai. Malo e o tangata e o tua. Maki mātoro. Eke mau hapai hake. Tana i ki whai whikau. Pea mo e wholofola. Ke whai hake o tua e manatu. Ke whai ake o toa e whakanonga whakawhi maari. Ki he eki nopere. Ka maa lopini mau eki. Pea pehe ki he whanau pe mai o whamiri. Ai whakauka mai o motuana toa. Pea moki mātolo ngahi maheni ngahi kau ngā mea. Ko mau kau whakata I he whiawhi koe. A pāta mai e. Tali mai ake mātolo he hoa koe. Haha whatungia te mau whai. Tu ke whai whakakato ia he lau mai o a Fiona. E ge mau moi ko toha ke aki ha Fiona. Tari mai lotu pe moi huo mau whai.
Mauloto kore ko tō pēa ngahi ani. He huafa Sisu Christ ko alo ka ko mau whakamuui. Amen. Maro pito, kore ki whakatolo te muahe. Pea ko kore ki ngawe at penua ai whakatapa. Ai tataki aki
e tau loto e whiaf koe ni. O kore pe mua ke hufanga tuai. Ke kia ha amana kia e whakatete e ni au e whiaf koe ni. Ako pau pe ke whai e tu. E whakakakata whatongia. O whakakahaua kia he whiaf koe ni. Kai koe ia pe. Kai maru i pe ka whaakia whau. I mua ke hoka te manatu meri e. I vai vai atu pe mea koe ni. I he makatu unga. O i whahu. Ana Marie, Christina, Mula, Wolfgram, e pō koe ni. Nā e te whine ko whatawhehe o la paha. Nai mauhoa i a whiwhita, puku, o riu whau o haana. Nai ai e na poha, o no hingoa ko kirifi. Ko kirifi, ko ia na e whahu, e tu i tonga whakamimui taha. Sanua rio au whitonga. Mauhoa kirifi, i whiwhine ko lupe te i haana. Ran hanga whanau, a hena au whiwhine ko sālo te tilo lepo. Ko kore whakamore more pe. Ka wahi me mau pehe o kumehitanga. Ka uehe dictionary e ilo ke o hoko whaamiri. Whare tu i sālote mawhile o tilo lepo. Ko mau tolu sālote tilo lepo. Nai mau hoa lewa a sālote tilo lepo. Kia i peni manu atu. Wale paparangi tōnu unuku. E iai lewa huna ofisine. Ko tau whahaina mo uta, tu pou alo i haa mea, soana ta ake whare paparangi. E whae rei, soana ta ake ta hiwa noa taha, na tuk maalolo i ta hiwa ono. Tau whahaina mo uta lewa, ofisine sālote, te mo i peni. E mau hoa le waia, ka Michael Marie Mula, ko lahi taha ia, i whanau i toko hiwa, ai motua so salari, ko Philip Mula, pe mo whiwhine haa mua, o lau iti iti o manona. Ia koe, na whanau, ko i whika whitu e, o ko kei mo ui pe, o Anna Marie, Christina, Mula, Wolfgram. Ko ki wahe atu pe ia, ngā ianga i tu. Ko eu tangata i tire wa aku. Tangata pe mu ilona, kakal pe ko Solomone Mula, tangata tufunga. Taia ko whika whaa ia, whanau ko ia toko hongofuru, a tau whaina mo uta, e mo Michael Marie Mula. Mahana tu lawe pepi o ka ala whikia nai, au koe whakapaapai ni kou whatonga i atua i sake. I peni foki na te ani whanau kam Annalena matahau. O maa uai siana koe ni ko sione na teo mani. Kia nau heni whareni pōni. E tōki mau hoa koe ka ila whehi. O maa uai atu i soso kuri whare paparangi te mo sione whare paparangi. E ko au lewa ka kui ngoa, o Christopher Lee a taua mula, o whohalahi au, o i tangata lahi, taha i whanau koia, a Michael a tauwha. Tau ki lawe atu pehe, a ki manatu meri, i tangata koe ni. O tui soso pāua manu atu, koe tangata ofa mua. O ko peki hina tangata eiki, i whakatoka mi matahau, e manukunuku, e nau tau hi whatna e whai, so nau tō whiwhine, e tahape, o tau wha e nau mauka. Tu pou alo i haa mea soana ta ake whare papara.
Na toko tolu foke whanau ko ia a i peni ka mo salo te tilo lepu. Na e toko taha ko toko kanga. Ka mai toko taha ko oti taha i pangai. Kala na malo olo pe na ua, i he mahaki whaka aua koe tahi pataha kalu. Ka toe taha pe, ai te fine, ai a koe kukui ia, wha e ia, ai whaku pōkoni. Ko tui so ke tangata, ofa, mata ka inga, mata na to kon. Ia mo ni mo ua halo ngā ue. Ako taimi teu whai ai mea whaka whamiri, ke whahai, ono mhiki tanga, ni mamo wa e tui so kia. O mana tu i pe, i he eko kei te ka, na uako, i hako toka mua, e apisi asu wesiliana kone nukungu. E mo tua i matahau ko sioni, e ne pasi. E ko heka pe pasi e pongi, e ako, ilo pe e ila, ka wai whakakina alo he taimi ko iao na wapi. Tuku pe ki ako he ape preschool, ato na ki ai, kai ko alo ki hapo tomi pe mo tupou, ka ia whakakina. O toki huai ki kolisi a fōu, ka nau, lau tohi, ako teu, i ki ako teu ko ia, a siasu e suriana ko ia nuku. Nai tokoni au pito, a tui soso paua manuata, ia te au e ngahi mea raha. O tangata, nani ilo ki ia, na ilo ka inga, nani ilo au pito ki hohoko e whamiri. Ilo i kwatu i soso, maharu ki taha te ni mak, maharu no wā peni, na hikanga koe no kake, me atu koe ni. E taitu, karatara noe ni hikanga koe ni ke he. Historia pe koe, pe kai ngā ke whamiri ko fusai au pito. E ko umea lewa aku kamatanga hiki peni peheni, kaki mea kwa ke tau, ni ai, hene ki no mali. Ko tangata ko na hanga lo ho hoko family. Ko tangata ko apa mona do so. Dan yo ko fai pule ma ona i ko tua ma fike ni mo ui. Ka kuni tuku mai ka tingkau tolu. Te ke te au. Ka mai o family. I tau hoko atu ko ni ki tau fe. E ko kilo e au ma ko fa na i han ka do tu ka ia. Lai ko ngai heno ko nga i lo to kai na to. Ko ta fa ki ko e me he manu ki nuku i mata hau. Ko i lo e au ia nga na mi katolika. Ko ta fa ki ko ia ki nuku i lo i pe ko e kai la i va o ba inga ka pulu ki nuku. Ka o to tonu pe ki te fai ki si o ki ai. Ki ka to rum ta ke mo i ho ko se sai ni. E ko tangata tu sono ko tangata i lo au pito kai. I lo ia na ia e o fefino to ko pe fa na ko ia tau fai na mo i ka pe mo mai kolo. Ai ko ana Maria pe hen, fini ko kalo. Na ini tau tua a pa ho mo ngere ia. Ki mo i pe mo ia. Ya ana au fini la hin e mai. Na ko tu sono na ne fai. Anga tu sono ho ho. Na tala tu ko mari ko ni na ton ke ua soko. Ya ko me ai tu wa family. Ya ya bite tau ki. Mana peri ka tu so ta fa ko ya. A ene ilo ai ko hoko. Ko hoko e family, ko me ake tu, ko me ake fai. Yo no fa to mia. Ya ko ai pa kila ke to na fa nau. Ko to fa fini. Fa nau pa ya. Motol ko to ape, no family. Kole whaka mole morea, pau i aha, wahe, nirei, whai, mga tuunga i tangata koe ni, ako eksio, ako e aho peen, mo i taimi eni, i tau te whaha ki sio whiangia, ana i tau no fō mo whamir, lele atu koe ni, au te pito ki he manu matahau, manu atu, pale papalangi, i nukunuku, i tau hoko atu koe ni. Lo inga panau mga pun ko tu mahal ne kapau na ke ni tonga pe ku sos ana la hanga wa le moia e me ko le ka wa ku fa ni tau pe kau aki mo faka apa o fa mataka inga mo fe wa aki ai tau me au fai mo ta ka ilo no tu uma ia nga tau no fo aro abito tu afat
kore beke u whakatulo watu. Tā mua mua oku ki u kau e pōtara noa ai. Koa mau inga koe, whelāwe e mo tau to koa koe, koe tau kete, koe tā mai, koe kui, koe se wāniti. A koe whakatuku, ai o tua, nāne o mai ki whakakolo atu, o tau loto whare mo tau whamiri. Whakatapu atu ki a whio ai o tua i o tau loto loto. Whakatapu atu ki whanau a hau ik. Ka mā ati whanau. Eiki no pere ka mā tofia kai o mā no hoa. Ka mo no whare. Whakatapu atu ki e whahu. E whoga e whakatapu, ki e sea, e whaifkauia, o kune sea he tau kātoanga e pōni, a pe e whoga ki ha whaifkau. Whakatapu atu whoki, ki e ki no pere, ko toa pe i tonga o kou ilo, e whawhio he pia moe tā ke te koe ni, o kune whakalawi, a hono ngahi kau ngā mea, hono ngahi kau ngā whanau. Te whokai whakatapu mawai atu heni ke holo, o haa hawe alahi, e whawhiona te whamiri ki mo mana tui, o kia e tau matapu le whakanofo heni. E tui whakano, o si whai a hono kafa, ai ia o ne mea koe ni mua i he tauloto ngā kou tau ke te ia o tōne wei. Kai umaa ngā i umotoa ko toa pe whamiri kai a tāmu oku ki ukau he pōtara noa i ai koloa mahu inga koe. Ko whakare he tau polokara mā koe manatu meri. Ka he kai ki u tā noa he manatu meri e a tātāpi. Oku te ulawa pau ki whakapālangi i te ure au he sweet and sour. Meri e a toi ai pepa moi ki mahi mahi moi kona. Koe tau whanonga nai ngai pe ki tau tore o tua ke o te tau meri ata ata. Wo pau pe ke ai pe moi kona koe hui ke ne hanga wako ki tau tolu ki tau ilo le rei ai whanonga anga o whanonga anga i tai. Te ria na tau motaria, tau pehe ke tau whenga te tau meri, kai mau ki tau toro, he suka ka toi ki rea haki o runga. Koe te urea he ahoni i he sweet and sour, ai moui. Tapu atu te mohou eke. Mau whainga maari e pe a moe tau ke te koe ni, na ma tupu haki pe i tonga. O kulahi a whae, atu soso i he whae. Pea nai toki osi atu pe eni, ai wholau atu e mawhae tangata. Ta ko eni toi mui mui wholau atu. Pea mui tau ke te koe ni. I he tua pe to e mawhae tangata ko whirimi tāko. O kai ngana hoki e te au e whakataka mai o e weekendi, ko e weekend pe koe mahina eni. O ku whakamamahi ai e karistiani ko toa pe, ko e uhi. Koe kaweinga, mo i misiona mai ai o tua ki mamani ke whai o ta whakahawa whi o ta whakakoloa. I taim ta tau pe oku popo uri. Ai whanonga a mamani e tau o whai i Rusia mo i Ukraine. Koe umea lala he hoko i mamani o wao mai ko tau ngahe loto whare no puke tuku ki tau tolo e COVID-19 he tau eni e tolo e tau whanonga mai. Ta koe monu ia anga ia ai hoka e COVID-19 ni ke u whetau ki whaaofi ai ta moe tau ke te koe ni. Neongo e manofo mamama e ne nofo e me Amerika ka unofo atu ai heni ka nai hange pe o ma whaaofi. He ma wheo hi koe lahi ai nofo mau me kai ke haka kai ke matala noa muia. O wa o ma whaatala noa e hao en te tau e tolu o aho ia pe ma ngahi tala noa.
ko ia pe ko ma ngoi hange o ma fono I hala e me ase ko tai mo ka mai e ki e fono ha o ka ki whakatoka ngai ai mama o fono nga he ku o wifo ai fono nga he ka mai e e fitu mo fulu tupu fitu whanai I manatu ko e ku fuafua maheni e ni pe mo I ta veke ko ni ko ne lama mai ki New Zealand ke alu he whakata a kau whai o ngonga mama ni si aina kani haure wa manofo hen te o alu wa heke heka a ve te alu he ne folau ke whakataha pe to e whoki mama nofo hen pe to whoki to e kiko na matupu hake I tonga I nuku nuku ka na aku ilo pe hok ka kauhi ko e tangata na whai mo I kina he whai whatongia ki whare lahi pe mo e whonua pe mo siasi o makatu unga ai kai ke ma fa fetau laki ke ilo matu unga e loto fare family kai ne hoko ko ne ngai ha ki mulini na tafu na kia e mata e ma ilo ai tafe ma fana e toto ya lava fire off te hoko sia ko ene te mo ne hepe tu ko atu ya ana I Amerika ta mo ne fana o te motu ai ai fitu ta kai te ulawa au he a koe ni a whakatonu rea ke mo ui atu isoso. Ko ha toki tangata mahu inga ni ke te au. Ko tangata na o mai he o tua na iai ene kame inga ke ne mo ui mo ene mision ke hao whakakakata I he mamani koe. O kai ke sola ke a koe, ke sola ke au a hoko mai ho tau eiki ke whai ho tau whakahau. Nai hoko a tare ni te o tu isoso. Nai kai ke fu ilo na iaha no la kama he ku kei nofo I tonga I he lotu. Kana aku hanga o iloi a ene whahau ka mohono mhoa a ema mo ina ki whanau e toko ua la lahi ki mua koe pe o kou ilo o mai e neongu ki tamai ki he lotu. Ko mea pena u ilo atu isoso. Ka mo ilo e mapo tala noa koe ni he COVID a toki puak mea ki isoso foi rea koe. Parakes, talo e kutupu inukunuku. O te kai ke ue lalo me mui kolo koe whatai ki he mui kolo koe te kiu. O au ke kumotua koe ni. Koe kulue lalo, koe hau pe ki whare koloa inukunuku he api koe tom tia whina upea whoke ki o mauapi. Koe hanga e mo. Tau talanga tu sos. Tok mahina mai en ke au na e pere I koe hange pe hafe fine a hono fufu I koe I api. O I kai ta koe uhinga ene kai ke tamahe ni ai. Ko hono whakamamahe I koe. Koe hange o ko ngoi koe tokotaha na e whiri I pe ia ke ne whai hafo I ngā au I whakamama, wahe me society. Pako toku whai koe ne matala noa koe ne lockdown koe ai tō maha ki whakaau pa koe ni, ka pua mai ai ki soski au. Whakesu kei mene kai te kei ino. Nā ki hao koe ki New Zealand, kai te kei ino. Wat iyo, tala mai, ta mai ki soski. Lolo tonga pe, kai ki ualau ki he lotu. O wala wau mai ai whikau, a tom te au whinau. Pea moe whai whikau he aha ko ia, pea moe kau mātua, pea mo tongi, sai mon whaukawa, mo manu o tua. O tala mai ki u aluang ki ho nau api o tom te au. Aula toku nau mai ki mātua ko ni ho nau o tu whare. Pea rea mai, ai whai whikau, pea moe mātua. Tui soso, ma ui atu koe ke ki hau. O mau whimau ke ki hau o taki, e potunga o tala kou. Anukunuku. Pea piha kei, pia ho tari. Ko talang ke mātua. Mātua. Koe konis tūtone asi, o kai ke maulakanga hataha. O ku te eki ai ke lotu whihuki. Pea tala mai he whai whekau. Mea ko toa koe ki tawhaaki koe konis tūtone, tuku mai eki aha. Ko ho iyo pe o ku whainga taa, pea e lava leo, ai whi mauru.
i mau tolu mai koa. Te tarangi tu iso. Oku ikai ki u ilo ha mea e taha i he toi tapo. Tarangi e vai whekau. O whatongi e o i he koloni ai. Ke wako i koe ke ilo e toi tapo. Koe iyo e atu iso. Koe whakamooni koe ki a te aua i ngā aue. Koe taimu koe ia o ilo. Ai ke toi whakamatala. O ilo e he umutoa kalolo whihaki e apami. Ko tui ko tau ngā whakataha ia mo tui sosa i he potu ngā tāu wānu. O tua e holo, la uranga, e holo ia tui wakanopo te re, whamanatu i e kuonga, nai whai ai ngā aue, ai umutua ko e nia kalolo whihaki ia mo tui sosa i he potu ngā tāu. Ka ina, koe pōni, ka mōni rea vai tāna noa. O toki ulu le rea e whetu he poka pōuri. Tau toki aha ke whakatoka ngai. Ai ulu ngāna, mo e whekau, na e mahu inga ia e tamai o eki koe ni, na e o mai a ia he o tua ke kau iho tau whamiri. A ene whai whatongia ki wharela, i hene ngā ue, i he nusi pepa e pure anga. Na ne fuafua kore kia he whitu whawa, keste ke lava whakatawa ka ngari du silani, kau o mai. Ko tā kuisos, o tika ke ofi o wana mai ke he pisilisi. Wha more kai ke ulawa e ea. O tōk siate he ahoni ka pau na aku, whai ke me fo i whakakau kau. Kua wewe unusi pepa ka ke he i tō ngāhanu mana ko he kakai. Kau kalo au, e nei kai ki uau ke ai, ta e whakakau. Na matalo mo e se wani ko ni talano pe wa no amate. Ai me e fai ai pa ko no si o pe wa e po. Ko e to ta na kai ke no ai ai mo ui. Ko e to ta na e palani pe me a ko to. Pe mo e hoa. O wa ki he ka veinga ko e tamate. Na malawa ki tonga ki he putu, a ono tu whewhinea tō kanga. Kai, koe toki sio e, he mea koe, patolo ua, ai hangi ni mata, o he hangi ni hema, ai matangi. He waka. Lolo tonga ene heka mai, me Amerika ke hau ki he putu ono tu whewhinea i tonga, ki kai ke tu uta koe malawa ka puna, ua osmati oi, a hono mari Amerika. O te kai ke me ilo i ha mea. Koe ne tuuta koe tonga ki he puto koe a hama tu whewhine, ka ne toki ilo ai malai waka puna fua mo tu, ka langi kau tari whenau, wholau, o e mai ko hiki, he ne situa mai be, me Amerika. Na aku sio tonu he kafo. He fua whakafa, na e tohe mo ui. Ko tau sino ko e efu, kana e malawa pege ni matu waki, na e kai ke lea mai. Kana aku hanga ilo. I mawhai whatongia, i he putu ha matu whewhine koe. Pea osko iata ma whoki whakataha mai. Na ku ilo lelei, a ene o ngoi, a ene whainga taa ia, ko i hape koe more ai o whaaka. Ko nofo koe haa honu, sio atu ke mo ui atu iso soko. Pei kai ke uofo ai ne hanga o puke tuu au. He mei o au ki he aho, he koha mo uina ta e lata, ne kai ke hataha ke na whelongo. Ka paure pa te whaka whakatātā, ko whamanang ma pia tu isoso e matāra noa, o ko fusi ma upe, o tāani ki ka venga, te ta alu ma upe ki he loloto. Koe ku uhinga, te ta alu ma upe ki he tohi tapu. Ea ko tō pēu ta whai, ta tala noa ki ai, whakatau hoa pē ki koe hala o e tohi tapu. O koe tala nei koe ka tu isoso. Ko ke mana tu e tala noa whakatātā a sisu, ki he pure anga e langi. Where a maka koloa mahu inga, a siliwa ka moe koua. A whakamatala a sisu e koe pure anga e langi,
o ku tatau ia mo matai tofe fumani e matu iso hame na mawinga e matai tofe i he koula o tamtu iso ya pango pio dike a ko ki me ngai anga to o so tau toafa koe matai tofe o mau pe he fi ota koe ni o mau he va suba o mau he osta o mo foi fi ota mau inga pe o mau ai matai tofe ka ko fa matala koe to itapu na hanga he tangata o whakatau e ni mea kotoa kai alo kumu ki matai tofu le leitaha ka hiene mau ane hanga o whakatau aki ai mea kotoa koe ane mau mai me ni koloa koe ni mahu inga ihe matai tofu koe whehui koe hawinga nai mahu inga e matai tofu po tu talaga kia tu isosi koe matai tofu fungani o ku mau pe ia tapu pe mo whakatapu ia foi fingota o ku to koto i he mata au oi au ai tahi i he loto moana pakune hanga o winu mo folo mo mau mo ui me he efu mo uri o ke tafe aki i kristai ka oho vare pego o tō atu haki foi one pego aki i e o tō ke foi loto fingo tā pe o ku langa pe o ku uhu pa ku tāpuni lewa he foi fingo tā kane hanga ai hono loi mata ka mono whawai o takawa ke whiriko ni kune oho fia hono sino takao o wau o hoko o mau ai matai tohe fumani koe mo ui na ia tu saso ko tu bea i tola henu mōre mātua mōre moe hoa mōre mai whangatoko hoa. Ka toi pe ia tōta. Ka toki nofo rewa he mata au e whaingata. He ri e kina. He ri aki. He pāia. O ne inu mia ai mata au o i liko moe whaingata ia o e whanonga ana o taimi. Ka toki mōni rewa toa i koa si ope. Ka hili ai vilani ki mātua ki hoko koe koulata. Koe mo ui ia na uhanga whakatoka ngai i e whaka osi e mo ui a tu soso na tarangi e tu soso. Koe tau mo ui o haka he whaingata. Au sivi o hangeha koula. Ho ilo koe o koula mo ni hako sio hifo ko ata o ho ataha ke he konga koula. A toki ilo lewa piu a konga koula koe. O ku pehe tau whono ngā ka inu. Koe mea o ko wako mihe mo ui koe na tu isoso. Koe tau wako koe ke tau fitu mo furu. O whai atu ki kua tatau. Ki tau hana whakatoka ngai. O ku alu pe taimi mo i li aki ki tau tolu e maamani. Kai ha? Kai unu mai ai o tua o tau whiohi mo ia. Ke whai ko tau whakatau ke ki he whonua a who'o ni te mai matau. Tuisoso. Kai umaa whaamili. Whakamalo atu. Ko iai ha tangata ko o mai he o tua. Whai whakapoloa whaamili. Hangei ko ulawe ni nai. O ki kai ko manatu meri. O ku toki malo hianga no teu e tau mo ui he kona moi mahi. Ko i fo moi meri e mea pei o tai. Moi whakaafofa. Ka koe tolonga. Moi whakataki. Moi ukuma. Ku toki mao i he pure anga koe. Hange ke tau himi. Na mo ikuna he a. Anak tani. Tak benai tak fea. Ko i bioina. Alamita kai umaa ima. Whakamalo atu. Ku iai hatoko taha. Ku tupu mai o tau whamiri pia ofa. Ke oa na tau hanu. Ia ngai whaingata e mo ui ko tau whanonga ai. Ko i mo ui e na uhanga ilo e mawhaafeo hi. Na ni hanga hapo. Ai whaingata. Na ane tari whaingata.
Nā ne kakano ake whaingata, nā ne mou ia ke whaingata. He nā ne ilo, ko hono waka ia he kai ki i tāne te. Whamalo atu mo tuka. E teu tangata, moi mohu ako naki ko mahu mako. Me se wāniti koe, te moe tāo kete koe. Whakatawanga pē whanau, ki mou whanonga mai, ai ngāhi tukutuku lau mea na e whai he mo ui, koe se wāniti koe ni. O kune wholau atu he ahoni. Koe toko tahana ne hoko, o hangeha ki asi, humble me. Ki whai ai hono whakaheke heka, ai tewe wholau ko tau eiki. Ke whakaos a ene misi o nā he uke kahau o kamanaki ki tawanga whakamanaki. Whakatawanga whamiri. E hoka i manatu me lie no ko e ni. Ke tau manatu he taimu o tō peu tau whetau lake me ngai whainga taa. Nā iai ho tau te hini, nā iai ho tau toko ua, nā iai ho tau tau kete, nā iai ho tau kaunga maheni, nā iai ho tau kaunga lotu. Iai e tau kaunga whakamohoni. Ke hanga toko ni ki tau tōne vai hanga. Ko ia ia ki manatu me lie, ko kore whamore more ai. Kai aha rea o ta whiunga, ko hufa ngātu, he malu malu. Ko i wiki mahu ina koe, ko i wiki pekia. Malo tua whatu. Te o kore ke o whanga nai whakatapu o se au whak. Ka tā ke o whakahopa manatu me rie. E kawaki mo i peki a tui soso pāua manuatu. Te uruaki whakawheroaki atu au. Koe whoka ohi au o soane patita e kwasi tāo o matahau. Koe tuongane o sustina whaea e pekia. Ko mea o tau potu ki a te au e manatu. E ma whero aki whakamui mo tui soso i matahau i Desema wafta hiwa. Ko e katoanga siuperi koula e whare lotu katolika nei whai. Nei ta tāmo hae fia whaamiri mai kainga ili ase katoanga. Nā mau iai whakataha hoki. Mo Alexia o Whirini tāwō. Wadi whai tangata. Me lava mai me Texas. Me ango koe ni whai tangata. Koe nā whiohi. Nā hange ha honga toko ua. Nā wāo whiokita. Ne pekia Whirini, te wike tolo e mahina kuosi. Ono tapu i waua. Ko ni osi ai whanau o Mariana o Ferisi tāwo. O tui whakatahatu, tui sosu o Whirini, i o longa o na pō tala noa o hufaki tau tō. O mahino peke tau tōl kotoa pē, ai lava me, a tui soso, i whai ongo, mai ngahi ngāu i kehe nani whai, ma purianga tonga, mui whare alo. Ka kou whie lave, i ngahi ulumanga ni o mahawinga ai,
e mawhioi. Neonga ni lava mea, moi whiohi, moi kakai maolunga, i malai ke ke. Ko tui soso, ne anga whakatoa ki lalo. E ni pehe nei whainga fua ia, e tokataha katoa pe, ke whiohi mo ia. Koe tangata mari atu i soso. I kai ke usio ki a taimi, e tai mari. Hake koe whamatala na asene nain ko tui soso, koe tokataha ne ofa e whaamiri, koe tokanga ki aku ke ngai whakatahana e whaamiri. Ngai kātuanga, putu, mai hawhua. Ko eni i ai, ngai ai lewa halau maari ma kehe, e hau whaamiri. Koe e ne whakamaupopo e whaamiri. Nā ne maho inga ia e whakahoko e whaamiri. Pea loto ke ilo e tākatoa pehi ai. Whakamalo kia te koe tui soso. I whai tō nunga e whaamiri siasa o e wholua. Whakamalo ofa o e whai whatungia e ngai waa kotoa e whaamiri. E ke toka, e nonga, me fie maari e iki. Whamuramore atu Lady Lopiti Wano, tā mai whahokumea, ta pe whoki ki he tātai whewkau, pe moi whamiri he pōni. Tu e mua ke u whongātu ai manatmeri e kau ngā ue o tui soso i ngahi taula i tonga. Nai omi pe mua e manat melie, kui mua he ngahi whatongia ke. Ko e tokataha koe ni ko tokata sione e tuita. Nā whai whatongia mo tui soso i he tau lahi a pito i tonga. Pea ku omi aia ni manat melie koe ni ke whakahoko at pe i he whawhini. Whatapu ki ho tua mawhi, whatapu atu ki atu i whakanoa pe mho weiki. Whatapu atu tongi mo hatau whanua. Pe whatapu atu ke kau whaifkau, pe mo hatau laiki. Pe whatapu atu ke he ulumotu a, pe mo yongo whamiri. Whatapu make whoki ke he pekia, tui soso, pāua manu atu. O whalahi atu ke he whanau, ke Kathleen, ke Lela, pe ke Saresi, Sione, Tomasi, pe mo Alfred. Kau mafo ke ngahi makapuna uluaki pe mo e ua o e pekia. Koe mutua ako se le tuitahi, pe mihi maka ko while unga, pe mo e wāno punuka, mo e koloka kala. Na kau ngā whai whatongia pa mo tui soso, i he tau e ua fulu tupu, lahi, mai newspaper koe ko kalankari ki mua, pe au hiki mai o whai whatongia o nofwai i o kalani Nusila. O kou tonua whamalo, i he mau e whainga maari e koen, ke ulawe ke konga sii, o e manatu ofa ke pekia, ko hoko tau kete he whai whatongia, ke whanua tupo pe amahou eiki. Ko e newspaper kalankari tonga, ko e mai moa e ni awhio o tau whahau tupo wha. Nā ni mokoi ke whakatu, he kuonga nā ni kei paremia ai, ke talai ai a ngongo mahuinga, i hono kakai, he tapa ke pe, ko hui ke ako ai hano kakai, pe takoni ki he ne whai tūtu ni ki he nau mohui. I kai koia pe, ka ne turi ai nuspepani,
ke tauhi ai tau taina ai tonga ki he nau ngahi tui mo nau ngahi whakaukau mo nau ngahi lea o hange koia o fuaki e konistu tone pia ke talanoa ai ki ai o lahi he whanua pia mo i kakai o i whanua foki o tokoni ki whakalalaka o i whanua pia mo i hala o ku mama ko eni atu ku fua pia mo i whatongia mawhatukituki nai mahino ke atu i soso i hono ui ia ke kau i he ulaki kau ngā ue ai kaloni kari tonga hono whotu i he tau tahiwa hono fulma whā. Nai lawe monu ai pekia i ngahi whainga maari a ko lahi ki tua pure anga. O hange pē koe motu ani mo ni ihi kehe. Koe teu tangata ai whanua ko hui koe mahu inga mo i mawha tuki tuki o i whatongia. Nā kutoki lere atu o kau he whatongia i he tau tahiwa fitu walu. Hiria e kutomua ngā ue pia mai ofisa whakamawholarea he reti o tonga he ngāhi taku pia o nofo o wholau o Mohawk Family ki New Zealand. I he kukau atu he whaiangongo he kalinkari tonga mo tui soso. I lona tonga ia e tita leo leo pia toki hoko o e tita hoko i tau tahiwa walutolu. Koe tangata whalala o tua atu i soso pia ofa whanua na ne mou i whakatō ki lalo. Pea ne whaki ai whainga maari e he taimilahi ke kau ngā ue, ke tālanga moia, i he ngāhi whaunga ke whakahoko aki ai whatongia whainga taa, o hono tātānaki, mo hono tuwhaki ai o ngō, mo e mo oni ke ilo mo ako ai ai whanua. Koe tū hulu ia nai whai aki ai ene whai whatongia, tū keheange ene manako, ki he whaiongongo ko ia i he talanoa pe mo he whaiongongo maari e. Tau te whito ki he ngongo sipoti, porque taha mea nai mālohi ai ngongo ko ia ki he akapulu. Neongo i he ekulawe i, nai kai akapulu ai pekia. O hangi pe ko au, ka nai maari e whau e ni whakamatala, he wiki kotoa pe i he kalonikari o whikawaki, pia moe akapulu, pia moe komiti akapulu a tonga. Koe toko taha whaiongongo, koe mataia, pia moe te ringa o i whanua. O ku whakalakalaka ke te ia ai whanua, ke ne omi ai ongongo mo oni, mo mahu inga, pia ke kakato mi he potu kotoa pe, o ku hokoe ai ngā aue mahu inga koe ni. Koe ne lame a tonga, o ilo ai ngā sipoti e Pasifiki tonga, ngahi liliu he whanua, i ngahi haere ki tua pureanga e ni awhio, tā whahau tu pō whā. Mo ngahi area, mo ngahi pureanga muri, ko hiko ha lelei ma e whanua, o fōwia i he peni, pia mo e mea whaitāi. Ai motua atu i wakano, ko tu soso. Ko ngahi mawanga o ngongo, ai le pio, televisioni, pia mo newspaper, o ku hange ko soti aka, o ku lamea ia e whanua, o wakai ki he mea kotoa o ku hoko ki a te ia. Ta taupe ai lelei mo e COVID, ai whainga taa pe mo e whainga fua. Ko e whai whatungia ma whatukituki ia, o e kau whaia o ngō, ne whakapapaui o ku mo oni mo kakato, pe kai whakaparataha, ai ata pe mo e talanoa, o ku tuku atu ki he whanua pe mo e kakai, te ria na nau hala, na mau hala ai kakai. Ka hala mo loia e o ngō, e whakapouri ai whanua. Nā tō ai pekia ke vai kuonga mahu inga o e whanonga atonga, me he kuonga nonga mo puke ai tau whatunga motua o e whanua o Queensalo te, ke he kuonga o e langa whakalakalaka, whakaekonomika, mo whakapolitikare o tupou whā. Ko e kuonga whokieni o e liliu, lahiangai ai a ko, mo hakei ai ngahi, whakakaukau whuou mi tua pureanga he whanua. Ne toki kamatai ai ngahi newspaper, mo ngahi le pio ke kehe, o lahiangi ai mau anga tala ai whanua. Hake mai pe mo televisione, hake mai pe mo teknolosia, pe mo vave ai ngāue tuunga te kompiuta, pe mafuri mo newspaper, o whakalana, pe vave hano anga mo hono tufaki, ki tō pureanga ke inasi ai o tau kaunga, o tau kainga no whamuri. Ko e kuanga whainga taeni, i he whai whatongia o e whai au ngō, ka e whakawhitai,
ai fai fatongia ai motua ko eli atu soso ko hi ko haka nga whakaukau fo o i whanua. Pea whea mau ke ave ai kau whai o ngongo ai mo oni o i kai mana wahe pea i kai whiriwhiri mānako ko hi ko ele lei whakalukfua ma ai whanua. Ni ongo ai ngahi whai ngata ani kana e tūku i ngata ai pekia ke whakahoko no whatongia. Pea ni whakawhainga maarie ke mau whetakinima o ngā au e whakataha pea moia. Ni lawai ke kei kumi pe ai kalonikari tonga ki he mooni pea whakahoko he whaunga o ku kakato pea mo potu maarie kuhi ko lelei ai whanua. Koe kupu mahui ngā taha o whai whatongia ai pekia mo i kalonikari tonga koe hoko ai ngahi talanoa ni nau tānaki mo tohi koe mauanga tala ia iho tau historia ke tau wako me iai. Ko tau hia he ngahi, tau hia anga nau whakaako, he laiperi e ngahi university, pe me ngahi kau taha ke whekumi me iai ai haka tupo e whanua. I hono whakao si, ne kei whalana pe ai pekia ki he taiha mai. Tau hia ia e ne ofa he whanua, pe a turi ai, ke vahe ai mooni, neongo hono whaingata a, ko hui ko le lei ai whanua. Ne lahi whau, pe me ngahi whainga maari, pe me ngahi lelei lahi. Ne whai ai whiako aki pa moe pekia, he ngahi aho o e alo maari e, pe moe alo tāmaki. O kuongo au pito ai māwai, pe moe manat ofa, ki whai whatongia moe pekia. Pe neongo ai kei lahi a ngahi talanoa, tau tolo yatu ke kahau, ka ko whakamaro la, pia mo whakapaapa mo oni, pia mo ofa mo oni ki he pekia tui soso. Ko hi, koe tāki mua, koe whetaki nima, koe whetakoni aki, koe whewahe aki, he whainga taa pia mo e whainga fua, ko hi koe tui ki he otua mo ui, pia ko hi koe lelei atonga, hoko ai ngahi aho, o i kāwhataha, po me whiako aki ko ia, ko i tokoni ki ngahi whatongia, e fuesia, ko hui ko i lelei atonga mo mamani. Tui soso, pāua manu atu, toka he merino, pe me ofa ai o tua whatu. O more, ka lau mai mua, e taha pe me family morini ke whao kumua a pio ka alafi ko ia o i pekia aloha. Koe pio ka lafi o tui soso pāua mano atu. Koe pio ka lafi o e whiawhini te whakahoko atu ia i he konga e ua. Uluaki, konga o e whamiri, ko hono ua, koe pio ka lafi to tonu pe ia o e pekia nei he ofisi palenia nei tonga. I he tahiwa nima na e whoaki ki he pekia hono me tali whakalangang nei he me awhio tau whaahau tupofa ko e Tongan Defence Service Medal of Merit. Na e whaelei ai pekia i he aho walu o Septema tahiwa tolualu. Pea pekia i he aho wha o Epeleri wafe uoua kono tau walungo fulu maa toholueni whanonga atu kono walu wha. Ko i tuku anga o tu isoso
pāua manu atu, koe tamai atu i soso, pāua manu atu, ko sione kuli manu atu, o matahau mo nuku nuku, pea koe whae, ko Sostina tāwo mei matahau. Koe whamili tamai atu i soso, pāua manu atu, koe ki i whamili tuan, whamili tamai ai peki ai. O ku whakatoloa aki ki nā tolu e lotu i whakano ai hingoa o na whototehina koe vea inu o matahau. Koe tupuanga o i whamili tamai ai peki ai, koe ki motua ko vea inu ai sea manu atu. O hatoa mo matahau. Mo ane whinau māsila o niwa fo'ou. Nāna whanau i ha whanau e toko ono. Lahi taha sione manu atu. Whika wā vea inu o kutuko eke. Whika tolu teu i kai hahatu. Whika whā whanguwhangu i kai hahatu. Whika nima koe whiha ki ia, mali ki nuku nuku kia milika mafua o mole osi ai be ia ki nuku nuku. Whika ono ko toto i kai hahako. Ko sione mano atu na e mali ia, mo lātu lata i toke lau, koe o whewhine o tui wakano mānoa ki he o whewhine o puleiku o vāturu. Na e whanau i e sione manu atu mo lātu lata i toke lau a i peni. Pea mauhoa a i peni ki a salote pilo levu. O whakakoloa aki ki naua. A tōkanga hahau i wailahi. Sale si kupu. Taofa ha ina mo uta. Mula. Oku iai ai whahu o e ahoni. Toi mauhoa a i peni, o kai mo ngahi whakapoloa, kia ila whehe, ai o whewhine o lisiate pupu o nuku nuku, o iai a sione kuli manu atu, koe tamai ia ai pekia, pea mali mo Sostina tāwo o matahau. O whakatoloa aki ki naua, ai whanau e toko hongo fulu. Lahi taha, tōkanga, hahau i vai lahi whinau, ko pekia. Whika wā, tu i soso, pāua manu atu, koe pekia ai. Whika tolu, Samuela o tutaha, ko pekia. Heneli manu atu, ko pekia. Mele ila whehi lātu selo. Whika ono ana lātu i kuwalu. Whika fitu alamita fungani tau. Whika walu amanaki lelei manu atu. Kone si pekia ke si. Whika hiva Steveni tayamoni manu atu. Whika hongo fulu. Ko haina mo uta peli. Pea toki whakahoko, pea toki hoko ai. A sione whale papalangi na i miste kita polisi. Pea mau mo e whakakoloa i a manu tangata na e mali mo mele usenia o kolovai mo matahau. O iai a poeke a kau ola, mo lisi, manoa, matakai, Analena, Isaake, Tua, Lebeti, Felicita pea momani. Ko e whae atu i soso, na e tupu ia he o mamatu, ko Felice tāwo lomu pea momaliana langi. Na e whakakoloa aki ki naua, ai whanau e toko tahatolo. Lahi taha la tu whika wā Josefina,
fika tolu Selifia, fika faa Sustina, koe whae ia e pekia, fika nima au hanga mea, fika ono e kuas, fika fitu Alamani, fika valu Lupe, fika hiva halaki mea, fika hongofulu, vake, fika tahataha, e kuasi, fika tahawa, ane, fika tahatolu, filimi. Nai mali atu soso, paua manu atu, mo ema latu o loto foa. O whakakoloa aki ki naua, ha whanau e toko fitu. Lahi taha, Catherine manu atu. Ua Sales manu atu. Tolu, Sione manu atu. Wha, Thomas manu atu. Nima, Kelela manu atu. Ono, Feleti manu atu. Pemosione I Beni manu atu. Ko tui soso, koe tangata, malanga hoko. He ngahi taulahi. Na ane hoko koe se tuata lahi. I he siasi o nukulu loto kolo. He ngahi taulahi. Ki mua, te toki hiki atu ki Amelita ka. Koe tangata, na e fotu mufua atu I soso. Tangata, na e lata anga tamaiki. I hono api. Tamaiki o pot ngau e talavou, whanau akapulu, koe uhi, koe ne ulunganga lele, pea mo ene anga mo fua ki he tamaiki o e to'otupu. Koe tangata na e mata whamili, pea ofa, kono ngahi tō whawhine, mo e nau whanau. O kutala loto a e tokolah, pe ko whenai hataini, ko itai ai pekia I hata o whakangalonga tā hono ulunganga o I tamai koe. Koe konga hono ua o I pio kalafi. O kou whawhetai. Lahi ki he ao niu, ai tamai, ai taimi mo I tāniti. I he mā oni oni o ene ao ao kakala, ki he alofi, o hono laloni langi langi, pea tari ko awai, asi I pāua manu atu, ki hono ui hao hao a, me I he tai hamai. Koe aho e kua longo longo wholau, pea hanga ki moana ai alo wholau. Kai tuku mua ke usi I whakahoko atu. Ai oa ai pure anga o tonga. Kua whonu he hounga ia. Moe ofa. Pea pelu ia ai pule anga pea moe fie piki uma he kofe uli ana tula o ene tupangi ai fale o e feohi pea moe fale o e nofo taimi. Pea neongo ko e mole lahi eni ki he pule ana. Ka oku ngalo kotoa ai mamahi. I he melie ai ola o ene tautai. I he whatongia mamafa na ane fuesia, koe uhi, koe kahau o e whonua, o hange ko ene pio kalafi ngā ue whakapule ana. Na e kamata e whakahoko whatongia a pāua manu atu, ma ai pule anga o tonga, I he aho uluaki o epeleli tahiwa ni mawalu.
Na e tali ai e whakataha kabineti a ene awhio, ke whukotu uia ki he lakanga ka lake maulalo i he ofisi Palenia. I sune taha hiva ono whaa na ane hiki ai me he ofisi o i Palenia o whakahoko whatongia ki he ofisi o i Kalonikali Tonga. Aia na ane whakamalu i he ofisini he pule ai ofisi Palenia. Na ane whakahoko ai whatongia koe ofisa whaiongong. Pea ne toe liliu foki ai Kalonikali me he lea whakapilitania ki he lea whakatonga. I he aho ua ono o Epeleli ta hiva ono na ane wholau atu ai ki he polo kalama ako ngā ue na e whakahoko i he Nusi Pepa New Zealand Herald i he mahina e whā. Na e ako ngā ue e ni ke whekau aki ia i pē mo e whounga hono tānaki o i ngahi ongo pea pehe ki he ngā ue whakaetita. I he aho uluaki o katopa tahiwa fitu noa, na e tali ai he kabineti ke hiki hake ki he lakanga ko kalake kalasiua o i Kalonikali. I he aho uluaki o Sanuali tahiwa fitua, na e tali ai he kabineti ke hiki hake ki he lakanga o i whaiongongo ma e Kalonikali o Tonga. I he aho hongo fulu o Epeleli tahiwa fitua, na e tali ai he kabineti ke ne wholau atu ki Honolulu, Hawaii. Ke kau atu ki he kau ke whakataha o e kau e tita o ngahi newspaper o e Pasifiki. I he Pacific Workshop ko e whakatahanu na e whakahoko ia i he East West Center Communication Institute. Pea na e whakalele ia i he mahina e taha mo i konga. I he ahongo fulu o Septema tahiwa fituwha na e tali ai e he kabineti ke ne hoko ko e tita leo leo. O i Kalonikali Tonga, lolotonga ai mamao ai e tita o i Nusi Pepani. Na e makatuunga hono fili, ia ki he lakanga e he ngahi tau kei mo i poto i ngā ue na ane mau. I he aho ua walu o me tahiwa fitunima na ane wholau atu ki Australia i he ako mahina e tolu whekau aki mo i Communication Media Support Service na e whakahoko ai akoni ki he Training Institute i Sene. I Februari tahiwa fitu na ane whononga atu ai ki Wellingtoni Nusila i he ako mahina e hongo fulu o whekau aki mo i tourism course. I he aho hiva o maasi ta hiva walu tolu na e tali ai e he kabineti ke ne hiki hake ki he lakanga ko e tita mo i pule o i Kalonikali. I he aho ta tolu o maasi o i tahiwa walu fitu na ne wholau atu ai i he ako i ha mahina e ua ki Pilitania ke whekau aki mo i pulei mo i whakalele o i Nusi Pepa pe koe management course. I sune aho tahiwa wha na ane kau atu ai ke whakataha ai Commonwealth Tourism Association Conference na e whakahoko i Wingfoord, Nabia. I he aho tolu taha o Siulai taha hiva na e tali ai e he kabineti ke ne wholau atu ki Christchurch, New Zealand ki he kau ki he whakataha PNBA Annual Conference i he ngahi newspaper ai Pasifiki. I he aho taha ono o katopa ua awhe maua na ane tohi ai ki he eiki Palenia o kole ke ne mau hawahenga maloloa me he ngawe. I he aho ua ono o Februari ua awhe matolu na e tali ai e he kabineti a ene awhio
a ene kole malolo pensoni pene lau ke kamata me he aho ua o sanualu ua fe mātolu. Ko ene malolo eni me he ngāwe i hono lakanga, ko e tita mo e pule o e ofisi o e kalonkali atonga. Lolotonga ene ke i whakahoko whatongia, na e lahi ai ngahi ako o ngahi whakataha, na ane kau atu ki ai. Ke ngahi whanua muli, ko e oko ai te, mo e toe tānaki mai, ha ngahi ilofo o ke tokoni, ke whakalakalaka o e ngā ue whaiongongo. Na ane kau atu ke ngahi wholau, ai kau spoti whakawhanua atonga, ki muri, ke ne whaita mo omi hanga tonu, ai pe ai ngahi I misi, tā, mo mui ai ngahi whiau hi spoti, ne kau atu ki ai I he timi whakawhanua. Aia koe kakato ia o e tau e whāngo fulu mā whā mo e mahina e hiva ai si whakahoko whatongia osi ki a velenga pea mo tō nunga a si pāua manu atu ma ai pure anga o tonga. I he aho valu o e peleli na e maua I he ofisi palemia ai ongo whakamamahini. Ko ahia e fu mafi o e otua ai loto faleni. O si tō tāwai si pāua manu atu I he aho whā o e peleli ua awhi uoua. Ko tawa ki lewa e hongo fulu māhiva mo e mahina e tolu. A ene hoko ko e ofisa ngā ue whakapuleanga malolo. I he ahoni ko toka si pāua manu atu. I he toi anga o Elioni. Pea ke whakaha ai whakaapa ai puleanga tonga. Pea mo honga ia he teu tangata lelei ma ai tonga. I kai halea e whiunga. Ka koe koloa pe ai tonga. Koe whakamalo he mau koloa lelei ma ai puleanga. Whakatawange ke huwhanga ai otua kia ki mautolu moha malo. Ke tokoni I he mamahi he kumātu aki ofi lolotonga ai taini kaupo uli. Iyo o ku kei sātai pea sātai o ku te ekeli wai. Malo. Kore bege u whangai tapu ka u whenga ne anong nong te ai patongia o whakakoro a ki au patro at Lady Robin te ape Ana Maria mula Bruce Grant Tom o Hamatapure te ho ki he whaikausea ka maa ka whaikau ka takilotu ka se tuata Pea kia hilanga ma alamita. Pea urumatu aka mai family an kotoa ka mai ngahi maheni ko mo sia mai. Ko hiko e tau whikau ngā inas I he tō ai taha kau Aia ko tuisoso. Pea ko pāua manuatu. Koe ia e ofat ka te motolu I he ngahi whanau muri o kua o ki ai whaita koe ne tutupo videos ia ne whangamahare pe nia maki whakahoha ni nai heke Hawaii ki a Lady Robin Te maa pe ke whakahokata motolu kia e container ai Hawaii ki ai ke o mai ko fo I ufi ia he Kaka tō mana tua te ka te mōtoro. E kaya whenū takiat pia mō wanga ofa o toko ni ai. Koe tau I commercial break pia ia tau tō.
Rohako mai na te awa e uru motua ke whai lotu koe ni. Pea tō ki potohi me he sāme pe goia e ahoni, ai me sāme goia me mei ngā kotoa pe he ngā siasi. Katolika ko siasi pa Ingilani, me siasi metodisi, pe mo ngā siasi ke i mamani i he ahoni, he sāme tonga fuku mā taha. Wesi li wā ki tahaona, pa te urawat pe hai wesi taha whā ki tahaona. Ka ko au, ko whalala ki a te koe e sihoa. Neu pehe ko otua ai awhiona. Ko ngahi taimi o iho nima. Hamusi au me he nima o ngahi whiri mo hoku kau whakatanga. Te whakaulo mai ho fofonga ki ho tamai o eiki whakamau i au i ho mesi. Peo ngā don be ai sā mea pa mai forofora o e aho ni pea mo e aho o tuisoso o tau i heni ai. Pai ke ulere mai ane nai, whetutaka ne u motua te. E matui ke tui mai hao ko te kura. E te u ko te kura atu moa. Pea ko ke tia koe ki matui ko te ente tui. Pe mā vege mā whakaapa ki atu i soso. Riko tō taha nei. Ako i he koristonga, ka kai ke ngata pe he koristonga, ka kai tō taha pe ia o tonga. Regardless pe ko whea api ako ia na i ai. Ka kai tō taha ka mo ne sipi ngā mō i o hange pe tau whanong he ngai manat meri e. Kai tō taha na e mō i tō nunga, o whahetui, o whai he pureanga, o whai atu i wano, o whai he kolo, o whai he whamiri, ka tau peha no whamiri nuku, mai whamiri matahau, pea mo e ngahi waa kehe i e ngahi kolo kehe, na e whakatotofu e tō taha koe ni e tui sosa. Koe ki whakauhaa koe o whai, kai koe whakauhaa ke whakamama whai. Pe malangai, ai rerei, mo e masani, mo e whakaafo-ofa koe atu i soso. Ka koe ki pou, whakaroto lahi peka e te tau tolu. Ki he rerei o e otua, mo e hoata ai imisi o e otua, i e toonga mo ui koe atu i soso. To those of you who do not really understand Tongan, my brief reflection will be not so much on Tuisoso's profile and life, but the reflection of a great God on Tuisoso's life. Aia koe tau whawhetai lange o tua i ene mohu ke resi pea ne whiri a Tuisoso, ke hoko koe tō taha ia, ke tārai, a hono langi, hono poto, hono ngeia, pea moe ne maan oni, pea moe ne alo ofa koe ia, ai o tua. A te o ki whainga pe ke ki whakawai. Uiai e tōnga mo ui a Tuisoso tau iro me ai ka mono tare ni ti, koe tō taha o i kamata anga, tō taha o i ahalifa, pe koe tō taha o i origin. Koe roki Tuisoso, koe Tuisoso e nai hau me fisi, o mwhataha me kau fisi, koe o mai e karia, i tui kano polu, pe ne hawa e Tuisoso me fisi. Pea ne whai e tau mawhakawa e tui kano polu, a ia ko mataere tua piko. Ako mataere tua piko, koe nickname pe tua piko, koe uhi, koe tokolahi koe me whaena. Pea ne ai kau whawhine kehe, ko hono ngahi hoa, pea koe whewhine koe a, he taimi koe a, ko umu kisia. Pea whanaui
lo tonga koe whai tau mawhakawa, ui ai atu soso, ka moe kau mata apure i hifo. Ku ki pawaki mai ai tangi ai ki pepe, me he whare koe ku iai a umkisia, ka eke atu kokora te tui pe koe hae, na tamai ko umkisia ku whahere, pe koe aloi e ki tama tangata. Pe tarangi rewa tui, matare to apiko ke tui soso ko ku iai. Take this child and he'll be your son. And look for somewhere, wherever here in Tongatapu you'd like to live and stay there. Pea ke nofo ai, pea mo son. Overwhelm a tui soso, tege ne kei tokai, mu whakaapa-apa, no tau ngau tau whakaapa tau mawhana tangutu pe. Puna ki o runga tui soso ia o meke. You know, he stood up and danced, a Fijian dance but we got meke. O ka ohe ni, but that's why meke ia tui soso e tau mawhakawa whakanof tui ka no poru. It's not really good. Whahu pe koe hae, me hau ka kete au. Whamanatu ia e whia koe ia. Tui soso e au katunga. So they came along in hifo na wao mai, au mai ki nuku manatu e whine tu hoko na nofo i hāpūku ka munau. Tō koe whai tu wano, a nuku nuku ta tau te mui koro ki hifo ki tahi, pa mai ta whaaki koe ia ki hahake, tau ma sisi koe whai tu wano. Te koe kau whisi unau sa ia he ngou e koe he ano tō taro me ala mea pepe nangis. Tui soso, te ta nofo he, ia mea. Pea, whaingoe ki tamsi, koe tui o wakano, that's where this also came from. Pea whaingoa pia mua koroko nuku nuku, e ko hi koe whaitu uia. Pea koe urapu tui wakano ia, koe alo o e tui ka nuku. Pea whai mai ai pe, a tui wakano o aku mai, ki a honi, ki a tui wakano o ku pia mo Lady Robin, ia mea. Koe pet he mea na mrawe aku. Koe toko taha tui soso, koe toko taha o kune tare niti aki pe mea ofa aki ai ai mea koe kamata fo o. Tau whanong he ne mo ui, na kamata ai kalon tari i taimi, o e ne ke ngāu e kalake koe ana. Pea koe kalon tari, whakataha taha i ai, mono whakamaa opo opo, ai nahi, tongo ongo, kehe, pa moe uwala mea pehe. Kai ke te ha toi tareni, ha toi mea whaafofa lahi, ka koe kau tapua ki he otua koia koe ārifa moe o, me ka koia koe kamata anga, pa moe ngata anga. Koe hafa whaka otua ia, na tāpua ki ata tui soso, ke hoko, koe toko taha, o kune lawa o kamatai, ai ngā aue lahi, pa moe ngā aue mahu inga, pa nge koe mai mua koia, nā tau whanongo ki ai. Tui soso, tō tahe na hei ki oho. Tō tahe na whakarongo-rongo. Ma whanofo i tau tae hoko ka ngā te koia ka mona wati. O nofo, o peke te whanong ki te ke re o ko susi. Ko re o pe ko e tangata e ki o kuri, o tui soso, tamai kona tui soso. Ko e peu te whanong ma te hohaa me tafuru me hākue. O peke te whanong ki te ia ki re o ko susi. Naka nganga whakalongo-longo koe ni, moanga whakaapa koe ni o tui soso. O ku te whanongo ai, ke haa mai mei ai, nganga koe a susi, moko, mui whakaapa te, ka ua na tau maupara, behena, longo, whakalongo-longo a tui soso, ko hiki koe hoko ki e le whae. Koe whakalongo-longo a tui soso, he moni, ai rea koe e kau papalani, i mea koe empty vessels make the most noise, i mea. Unau tolo pe ne eskava longo ala. Ka koe whakalongo-longa ti soso, koe hina koe ne whonu. I anga he tau whanong koe ia, ki he tau whorofora pa mo le son koe a honi. E whakaulo mai ho fofo ngā ko tamai e ki, te whakamo ui au,
ki ho mesi ugai ko hinga ia ko me ana na nga we ki ai pe ko achi me ni a so so ata ka ko mesi ai o tua pe ko kires pe ko ar ofa ai o tua i ar ofa pe ai o tua pe han ni ar ofa o ta ki ha ki tare niti ya mo me ofa ko ia tu so so na ga ke ho ha a tu so so ke lele vabe i he me no ko tanga na sprint i ko ristonga ka bone ngawe ba mo ne mo wi tau fanongo ki ai kamata kala ke maulalo hok ha ke ti kala ke klasi ua fa ha ke o le o i ha alu le pe a step ko ya tani ne ke fana foto a tu soso i he ne ngawe ko hi ke to ka na mone le to na fai ma ri na ne paki halo ke ri to ta na non al kala ka le pe ya lu pe me ya wa wa ni ke ne wa ki ma lo ko ya me ngawe ku ho ko ya ko e ti ta pure o e kalon kari mo to ngai ta ke ha ta he ngawe pure anga e no fo pe ha fo ko ngawe ta o ala to a ne pension ka i roma me he ni e fala anga wa tu so na kamata pe office pare mia lo do hoka de ko e kita na ke i malu be a kalon kari e office ko ya pare mia o wa we de pension ni ko ya ana ko mahino me ai ai fala anga ko ya tu so ka pe he ko i ko to ta loyo kono malo hinga ya ana tu so ko to ta ni loyalty pe ne fra apa pe mo ne fai mo on falala ke ai atui falala ke pare mia falala ke atu bakano falala ke ai pare steni pa me ka fai ka ko ia o tolo pe mo kinampo na ya pa tu so e dai ko e a ko teu pe dai fai na ta when my aunt a mas i lo pemo dola are sita mas na fai ake a ko teu ko no ko o kai ko hanga ko papa pe ne ka wa tu so ta ko to ko la na ka wa ko ya mas one day ala de inspect kita go SCC ai a bo me lu alof e pon mai ko SCC na visit ke private school ko no ke wakai ai fai ako pa mo tamai ki ako the prince the inspector I would buy got to know at 11 o'clock in the morning ala duya the school has not started yet ya mai mas ya apia ko apia ko ne piki bege ne pa ye ne ya ma dua mafi badane parani I'm going to go to Kolowai, visit the primary school in Kolowai. 1 o'clock, I'll be back here to inspect Museo the primary school when Unoku. Ala balani Kolowai, foki mai turi mai 1 o'clock. Foki mai ko ya, ko stuko ya ko. Sta be pa fa mo ta ya de balani, ka tala tuturi e al, ko ta ha foki mai. Ai ta ha foki mai. Ko foki mai ta ha ko stuko ya ko. Kau si oi pena yang fe lava tu soso kalas koen e vai nga fai ako de he mea ka ko hi ko to ta pu ko to hi don sa ko mes ka mai ar ofa ko ya o tua na lava ag na tolo mono fai nga te pe o na inasi mo ikuna i he u mea ko tau mini ka ke tau fu hafia ki tau tole here hiwa fa paparani na youth groups to me kakai me tamai tau tupu ko ya itonga ko fu grupu tau tupu hiwa fa paparani ko na siasi itonga ko grupu talap ke talao tu isos ke pawa manu ko nau to re na hiwa fa paparani ko hiki ire tio se chi o hiwa ko ya mo man pu be ni ya hena ke mana tu ira mo nau to e
hega fine ku hoko ai central never busy always on the line ga hi fa balangia na hi vai ai apaua pe mo na to i ne tu pa he ka fa no na ni fa matala o vale pe ko uia fa ka u ha ya mo ma tu a ko ya kolo ko hi na fa que ne hanga o taki ai tau tupu. Ati uno ko tu so sa to taha hufanga pa tapu ko to taha ku tu mat i me kana ala ko ke ati so taki ko ya ai put ngawe taramu tamu wakai ke ora na ngawe i tu ngawe o au ke hon holo ko ya o dere ya behe ke ngawe ke na fai i ne taki ko ana i tu jangan takut mali adong atu tubo ba be ka fine ku ko neo mut mali kai ke lawa pada tawa ke yang ka long ko ya tu so apa wa na lawa yo langa ai na we ko i kolo ko me ko ta ha ta wa ma ta ko fa ke te na ya tu so o manada una situata de to con situata na o tu so o situata la i no lo to ko pe ko ka u situata ko na we la fa mana mai na situata la ya mo fa ka sia ka lo fiha pe ko vi u me ko to a sia si o fai u ba ge mo a situata ia di apsias mo a ki fa lot ya hai me ai fa ka fe ma ke tala mo fa ka hoko ki sia si pe mo u na ko ko to be ko tu soso ke se do ada u pa ke fa ka hoko e ne pe la ko to na fa to nya da ma tu ko to ka kai ve sia si pe ko se do ada e no fo muy de mahino ko ma fa fa pe le a me ko to be pe ki to ma mo u ko ya tu soso ne o na kai ke hane ia na toro na tupu hake o ia na fai na mari o faka kake hake na la kanga pa mai tuma ko ero kana hoko be to nga mo ui ko ia tu soso na tu ha be ia mo fe unga mo se kuat pe to ta na we la to ta to numa to ta frala ia na ko ia e mo ka yo la be ia ko ha mene ke he ai filia tu soso Fili atu barno di baba, fili ata katari di baba. Ara mo tu kan fa atu fili mo ya di baba. Fili mo tong di baba. Fere na fili di baba. Ko tu pa tu soso. De kai ke fai tatawa atu soso i. Fili be ia ki kolo mo ha pai. Ye me hero bu ha me o ha pai na ni ilo e ia ko me a ko tau ilo tau toru o pe ko na toru ko ia fine ma to ana ni tai na ula mai na ilo na to la ABC ali na ula e ko ia ai na me fa puli na ka ge lava ia tu no ho lo bini ko na toru e to la ko ia o fili ko di baba o ka ke na ino na dole si we ri ko ha pai na ilo ia e tu lo no ke do la me e ke tar no aki ai ka so ka si ma ko ia fa ha ko ai ko frambe ke ta o manat loto ki fai fa to nia a ema ko hai te tan ai mafi pa mo ivi da mo lele ko ia o tu so me na lava fa kana ka ge me lava le re ko toa ai u me ko ya ta go hi ko ema fakarongo longo asus fakarongo longo apao ka go ema ko ya na tu kaula ye ta fa ki ko ya o pa wa tu so o ame ai lava asi ai ngila da mo fa o ko ia o fai fa to mia mo uia ti so ko hi be ko ma we na fai e ma na ta da be ya mo ho ko ia o ta mai apa wa a puli da tu
tui soso ko ia ko fae ko ia apa wa ba mo na toru asus ko ia nani na ue whakalongolongo pe ie pia ko tu ia ia o ku mo ua ki mautore whamiri ka te koe horo hawea lahi ni mathau ia pehe ki whamiri koe uhi koe o moulawa mai nagai o moulawa mai mutou o whaiha o teke pia pou i hake pe fusi hifo ai whare koe ni kana hoko moulawa mai ka mo tau mai ki whare ka tau pia ki motou ka mai whamiri koe ia o si e maha kono whakaange kono whakaari ki awhio e o whina e o tua ngahi nafu ngahi ngā ue o whai. Last but not the least, koe tariri koe no whai e tui soso. Koe more lahi ia mi he tui ka mai pure ana o tō ngā hangi koe tau whanongo ki ai ki pio ka rafina mai koe me pure ana. Koe more ia i Palestine sa spesiana tau taina tō ngā ka mai siasi ka koe more lahi fok. Whare koe a tiku anō ka mai taina tiku anō nuku nuku. Kai be noko i nuku ka koe rau whanongo ki ngai manat me rie koe more lahi fok. Ke whare koe a o ekuasi ka moku nau tōku koe a i matahako. Koe more lahi ki he tau tubu kia pehe kia tek nau tōku o nau tuku hake i nuku nuku. Nea taimina e hange ka tamte i ako teu koe i nuku nuku kia na e tuu mai e kau tangata na kai koe tuu mai a kau whaiwhekau koe tuu mai hakau tuu maari kia na e tuu mai a kakai na kai koe kau wesiriana pe na tuu mai a tui sos na tuu mai a ofapong na tuu mai a tewi na tuu mai me kakai keke koe kakai koe kau tae i loa ka kohi koe kakai na nau loto lahi koe kakai na nau ngāwe whakatahi koe kakai na nau pore pore ka moe kakai na nau loto ke whai e mea ke mama moe rerei ai kakai ke he koe karu nato koe tonga mo ui koe toa pe ia a tiso so ia ngā koe ai kau wakai koe ke kia tau whawhetai ke o tua ia hea o tua ofa e ne hanga o whai e tamai o eiki koe ni te tau hiene he ahon ila pe alamita e he umotua ka mai whaniri honi motua leo mo tau mawai tanga ka tau mate ofa i he tamai o eiki i he whakautui koe lau e tohi ko lava e te tau rere tau kai ke iaha me aia ke nofo ai he tālata i mamani ka ame ono lau maari e ko aki e meni. Kore vei tau otu. O tua maf, e mo ta mai kuhewa ni a whioni. Mau whaftai atu o hiko e koloa, me omi he a whioni, hangepe ha foi fetu e siafi, tō me he rangi, te hawhe mai o whakamama e mamani, te o te whoki atu ia, ki he a whioni. Mau whawhetai e o tua, ko mea inasia i ngahi whare, ngahi tūnga whare, e o tua i marae o e lotu, marae o e ako, marae o e pure a ngā, pia mo e ngahi marae ke he kehe e o tua, i he mama ko ni me ngahi whanua ke he kehe, o ma wato ke te kinau tonu, kai e ahoni, mau mātara mea tō whiwa. Tā koa koe awhiona whakakoloa ati. Tui soso e o tua i e ne mo ui, ka mau koloa ia. Ma rotu mo whaftai atu ko hi koe whaata e awhiona i e ne mo ui. Ka ko ne hoko koe tō taha tō nunga ki he awhiona, tō nunga ki he tui, tō nunga ki he pure anga, tō nunga ki he tui wakano e o tua, kia mohono kai ngā,
ya pehe foki ki he lotu ya mai fonua o lotu kore ki afion ka mai mas fai donia dua no be mono fare i fai ngata ok e o tua Robin ma papai ha ke foki fahu o e fia koen Maria Mula Ufren ik mama ko a ko ne o tu ko ia ma o mo ka to e ma fai fatongia ko ia ku hene ho eki o ku hene e mama e ke ulmo tua ka fai kau ka se tua ka taklot kana kai ke me ka to ia o tua o ka pa na ke hene e family no to ka ofa ko to be ko na ula ma ma fa ta ia to ai ke afio o lot mo hapai hate e o toa sare si ka ma Kathleen ke toema e whanau Amerika pe foki si ila ka uma foka alamit ke whanau ka mai whanga mga kuna ko toa i ke o lot mo kore ke afiona o mo na ngata he ho whakoni pa mo whakoloa ko whai ke loto whare koe ke iai ka pāua manuat mo ka kuisoso e o tua o kai ngata pe e whamiri kai pe he foki e kai na o tui wano ma lot mo tulolo ke whake be ma mo i afiona ki ke mea ngā ki ma tau nea ma matakau ua wha aro ko Sisu Christ ko ma wha mo ui e me Lady Robin Ka kama ai whao mea ko dui ko tawa mai ni he tau mui e whatongia mamafa ki he lot whawhitai ko hiko e tamai o i koen na e awhwala ki e tui wano i ngahi whatongia ke he pe o mo ui ya nge ko ya ko me ko tau ngona pe me he me a fa ka sia malolo ko mo le lahi ke he fonua ko de bene ke ta mia be e lau be kala fi Lady Robin ai kamata ako ko ya tu soso nga deo na u lave i he programa na o mai na kamata ako be atu soso i he lau tohi puranga ko ia a mata hau tau tahiwa whanau he tau tahiwa tolu walu kamata he tau tahiwa wha ki wha o no mahalo i mata hau i he ki lau tohi pe toki whaka osma iai ki nukunuku he tautahiwa whawhitu ki he nimataha peto ki lawa ai ki he koristonga. Lady Robin, tui wano, koe humble start koe a tui soso, nei ka madami matahao. Hangi koe ko mea koe a he whaikausia, koe ka mataanga le lei, nei ka madai a tui soso. Kogo whatongia be mo meni koe ni ke whai pe mua ai ki whamalo tuan e o whawhonga atu i la wheh ka ma alamita pe pe whoki ki he hoku tau kete ke Daniela ko whawhonga ko toa pe mua e umotua ko hi ko whihaki na e si a manu atu ko talo ni hawa sio basketball i nuku pe nofo i pe iai. Ko buko e whenga maare ko ni ke u whamalo atu. O whawhonga atu e whamalo ke te koe Lady Robin Tuiwano i he tuku ho taimau inga
ke mea mai o whakalangilangi a whatongia koe ni. Ka gaha lea whiunga he motuani ke whai atu ai whamalo, ke whituuna i o mea mai. Tawanga mea mo utua ke ne whai tāpu gina whituuna i ngahi whai whatongia whai. I kai koe a pē kau whawhonga te mua e whamalo, Ana Maria Mula e Wolfgram, ai lang ia ai motua i le whehi ka ma Alameda, Molini pa mo e family Slime, i he mau ho mea anga he honi. Ke au kai to e kea, ai whituna Ana Maria, i ho mea mai o ku lang ia, i la whehi ka ma Alameda, pa mo e family i ho mea mai, ke whalangi ai lot whawhitai tau whai ko hui koe mo ui tui soso. I kai koe a pē, tau whawhonga pe mua e whamalo ke Tony ka ma family o Sustina, family pe mei matahau, i he homo lama mai ke tau kau whataha he whiwhi, koe mea whamawhana o pita pito. Te hange koe ngahi tala loto whai, e ka ki lawa e ki tau tolu ki tau tui ai su o e tamai o e koe. I ngahi tapu ko tō peo e mo ui, ka mo e fua whatongia, mo e whai whatongia a nani whai. Tawangi hange, koe whaamo ko whai e whai whakau, ke riai ha kau tangata pē, ke ka hau, ke nā hoko atu a ngahi whai whatongia. Ka ki he o family, ka maa whoki ai ka inga ko tō pē, o tui wano, ka maa ka inga me matawhanua, ka inga veainu pe me matahau, pe pe whoki ki a te kumutol ko tō pē, ngahi maheni, kumo mea mai he pō. O ko oatua ki whamalo tu a koe. Pe me he motuani o whawhonga atu a ila ka maa Alameda, pe pe ka taniela me family he pō. Ho mo mea mai, o hoko ho mo mea mai, koe vai kau aki. O kunihanga o whamama, pe kai koe a pē, hoko mai pe mo e wholofola, mea mai pe mo e whaifkau, ke whai ai whakamama. I he pōni lolo, ko tō, i he te tau tōru, kau maa whoki, a lot whare o tui wano. Koe o whatawangi ki o tō maaf, ke ne whai tāpu kina, ki mō tōru, ngai tapu katoa pē, fua whatungia ki mō iai, pe kai koe a pē, keep safe from COVID-19. O wea whakamai o koe pē ki kaupolopola hamu, mo toki mea pē ki tō ke, o maa pē ia, whai akia a whakai whiawhi, i o mea atu ki o mo api, lewe malangkau tau atu. Tua bemo ke tau kres, whakase pe ngawe e ahoni, ke tau whakase, pe a koe kres, ke tau ke ko sisu klais, ofa e o tua, pe mo e wheho e lau mare maani oni, ke tutuku ia pe mo e wheho e ani o na hiki, kai whai beo tai ngata. Amen.